pangarigan musyak tutay kumusay laglag itemto kuinaldaang apumanaw ang upay ni ayat malabdan na nga agsanta ngem agururay tutoy ayat idyay nagkaysa abyan nuin nagtunken patay ina ukaglipatan laglagi pemtu kadin sabong abitwentui ayat isem mo amangal alsem ken paludit mo anak sa isudan tuti liliwag ti ayuyeng itanem uray mauyos tuntoy biyak yak tuken kamang lipat malaglagip kan tulata rosas nga inggit pang luna perngek kagita matam isisigap nga ikikita justi agbati ubyak ko panawantan nuin nagtunken patay di na ukaglipatan laglagi pemtu kadin sabong abitwentui ayat isem mo amangal alsen ken paludit mo anak sa isudan tuti liwliwag iayuyeng itanem uray mauyos tuntoy biyak yak tuken kamang lipat malaglagit kan tulata rosas nga inggit pang luna perngek na kita mata